Broadcast live, BFM radio station, local is lekker. We promote artist as a Swatini, BFM radio station. Yesuka futhi baleka ndanga baleka mfana sekushubile ngumlilo lona ungawulobo fona kithi ungawothi yekela Radio station. uthikane ngongo One-on-one FM. BFM. One-on-one FM. kunziledi dimnyama tilwane deshayi. Beautiful FM, you're tuning in with DJ Geteka Sandona Ninjani and Vusela Nineva Sengunyala Semhlambanyati. Mina ngendokote sedongumfundi Uyemo kanjamingelo Vusela ngogabalele benkundla semhlambanyati BFM radio station apha ka YouTube channel lasitholakala khona ubhaleke ukuthi BFM radio station bese ke iyavela ke phambi kwakho ke siyabuka ke lesiphathela kona ke si I hope nimnandi, I hope ni grand. Another talent has been discovered at BFM. Naleli shasha li talent lengiphathele lona ke mlaleli ke BFM. Wala hlala ke lapho ke unetheteke ke ngombonga ke udawuva ke ukuthi ngikuphatheleni. BFM radio station, you tuning in with DJ Geteka. Solo ngisazama ke mlaleli ke kuhlanganisa tinzambo ngala eBFM ke ngito khona ukufakela ke lelo talenta ke le ngilidiscoverile ke noma ke sili discoverile ke ngokusitwa ke ngolabanye ke mlaleli ke base BFM. Bonjinela bami ke mlaleli ke ngibona ke labatawu sisita kuthi ke bagcina basishelile ke kuthi ke liline selivulekile kunama challenges lesidibana nawo thine ngala kepha nje mlaleli ke no time sidabe imfaka ke emoyeni ke loyo ke losilethele ikhono lakhe ke CBFM kwatise ke ukomlaleli ukuthi ke iBFM itele kuto uthuthukisa ke amakhono ke mhlawumbe netinzaba ke letihambako ke enkundleni yasemhlambanyati pinze futhi ke nalokwendekako ke enkundleni yasemhlambanyati ngicabanga ke ukuthi ke balaleli ke sebavele basiphakamisile sithupha basho ke ukuthi ke hayi ke kukhona ke lokufuna kuvuthwa masinyane kutabe kukhona lesikufaka eline lesiphathele bona mlaleli BFM siteshi ke lesilapha ke eBhunya manene lesisebenzela ke inkundla yasemhlambanyati but ke namhlanje ke we are outing lesilumbi but we are outing, we are going outside mhlambanyati inkundla silanza ke talenta lapha ke utechaza ke umlaleli wami ke lesitanaye ke la emsakadweni. Utshelile ke mlaleli ngathi ke ngitawuhamba ngibuye ke ngiphathele lithalenta lelisha ke lesilitholile ke la ngekusitwa ngilabanye lesisebenta nabo ke mlaleli sekuvela kunjalo ke mlaleli ke bonjinela sibavule basihlanganisile sesivele naye ke losiphathele lithalenta sikuvusela mlaleli layinini. Siyavusela msakathithani vusela msakathini. Siyaphila thina BFM DJ Geteka ngombonga ngakadlamini kaZondo kovula indlela la ngihlala khona lengikhuluma naye ngubani wakabani suka ku Lokhuluma naye ngumusa mzwakhe Gininza watiwa ngawe isikhetlo mhofu futhi uhlala enzaweni yase Siphofaneni futhi Ayiva ke mlaleli BFM la khona namhlanje phasi Siphofaneni le endas la khona ke ngiphatheleke lithalenta ke mlaleli wena hlala lapho unetheteke ke Gininza lomphofu uthi tengibani ke le nickname Wesley Kitlo mhofu futhi Wesley. Yes, Wesley Gininza lomphofu. Yes. Awuqhomi isibongo sakho uthi buye ekseni. Ngiyakuva ke Gininza lomphofu uthi usiphatheleni ke BFM thina basebhunya. Awukude lokungakanani nje uveta lithalenta nekuveta letinhlangothi letinye lesengeneleke into
ukumarketa i-brand ye The Ghost mna. Okay, you're also promoting ama-brands like Kwembatha. No, it is my brand. Ucale nini ke mhlawumbe ke ku-discover i-brand yakho noma ke kuyi-manufacture noma ke kuyicamba uyibuyise ke uyibe yinto longayiva ngazi ukuthi ngaba lesito ebantwini? Kwacala kuliphupho le-2022 pho-ke bekude imbasha tekucala kwaba nalapho khona sengikhona ku-investa lawo ma-savings ami ngibekelele nga-2024 lapho khona ngacala khona kuyicala vele ukuthi icala iyasebenza njalo nje ihlanganisa umnyaka solo ikhona and iyazi. It's booming and it's promising, ne? Yeah, kakhulu futhi ngiyathola isupport enkulu eMaswatini. Broadcast live, BFM, radio station, local. Siyabonga kakhulu kwendlulisa lokho kukubonga ke eMaswatini ukuthi ke support ilocal. Thina siyazithi local is lekere. Angathi ngalapho ngendasi ukuthi nithini nina nanisupporta lilokishi laseKasi. Vele sihamba ikasi kakhulu support ama-local artists, support kwasekhaya vele ngikhona kagogo lapho vele sikhona isivuthelwa ngilaba khona labale. Number 1 ngiyakubonga ke lokho ke Gininza Lombofu. Kepha wena based ke ka poem ka music noma just nje ungala ka timpahla kuphela? No, hip hop artist nga-trap kakhulu and nemapiano sometimes. Okay, when did you discover ukuthi wena ungaba ngumhlabeleli noma ke unendalelo umculo lo uva ngazi ukuthi unga entertain abantu baseSwatini? During COVID time, ngalesi se-COVID lapho khona besolonga usanda music party ngisayisho abantu nge-night flow Cypress yavele ungumhlabeleli wa hip hop naye lapho khona wanginema-guide khona kubhala ngiface mic yangihlanganisa ama-relax ebithini ngapho kwaba kucala kwami lapho-ke futhi wami. Okay, shothi wena kahle unelithando nalo music we hip hop? Yeah, nginelithando kakhulu futhi. Okay, shothi nje umuntu lotibhalelako tingoma based on what mhlawumbe labanye ukhanza ukuthi babuke abantu ukuthi bahethekile emhlabeni umuntu adecide nje ku-stickisha lokho noma nje wena uyabhala ngasimo so uva ukuthi namhla uthi angibhale nganasimo naso? Yeah, ngibhala ngalesimo lesi ngibase esimeni lesikhona ngaleso sikhathi. Okay, you are observant. Yeah. Okay, how many tracks do you have so far? 12 when I'm not mistaken. Okay, we are ready for an album or a mixtape or an EP or... Yeah, last month made matching with the EP with the 3 songs. Okay. So yeah, I'm project the album with my new group, The Solutions. Oh, you also have a group? Yeah, I got a group. Of how many members? There are 8. We are 8 actually. It's a big team, ne? Yes. Yeah, okay, no, good thinking mfowethu siyabonga nje ukuthi nisi promote nathi phasi esiPhofaneni because we are also part of team lezama kukhula iye eTulu BFM. Sifisile ke liphupho lethu kakhulu ke thina BFM ukuthi vele sibuthe mhlawumbe sithole lawo ma artist akangwane kakhulu because of kubuka lendlela live la kangwane leli lihamba ngakhona kutemculo ukhanza ukuthi ingoma zabantu labanengi atigcini tifikile siveni ukhanza ukuthi tatiwa ama locals kuphela. So thina ngala iBFM sathi sihlala sakubuka lokho sase sibuka indlela lengapromota eMaswati because siyawabona analo lithalenta and likhulu kakhulu mhlawumbe umsakado lomkhulu wakangwane uyasisita but ngeke ukhona ukuscaptureisha sonke. So we are part of the parcel yokwenda ukuthi amaphupho ama-artist aqine afikile. In the next 5 years wena utibona ukuliphi izinga le-music wakho? No, liqiniso lesi nami ngifisile esipora njengalabanye nalabanye bacala sadlala baqala kuyijob bagcina kuliphupho eMaswatini nje akahlala stay tuned uyeda with David Fire ezamedia wina and now I'm collaborating with the new crew babe stay tuned with the The Solution especially abantu abashisa and litata ubakhathaza that is what I can tell for eMaswati ukuthi akabe ngaleyo ndlela. Okay, ingoma lotashiyela yona uthi ithini ke? Lele khona ngikhiphe kulamalanga lengikhiphe ukuthi ngijuba ngicelebrate ngayo nje 1 year
anniversary ya The Ghost English asijayivene. Uma ngibuka ngicabanga ukuthi ke le ngoma leyo ngilelo sinikete yona ngidawuva ngabonjingela bami ke ukuthi ilungeleni kudlala emoyeni ngoba bengisengayitholi ngoba phela kwathi ukuthi mina nawe sibe nesikhathi lesincane sicoca ngale ngasense bekufanele ukuthi nami ngibe nelithuba ke lokuthi ngiyilalele kepha nje bonjingela bami babhizi ngayo lapha bayilalela as soon as we sicetha nje i-interview yethu ngicabanga ukuthi Dave stayidedela emoyeni idlale mhlambe lawo maminishana because sikaleke lesikhathi ukuthi si-endele broadcast but ke when we play our top 20 it definitely sayivele i-play itholile BFM because we always play Maswati music, promoting Maswati music top 20 lawo leswa discoverile ezisisaqhubeka sisasebenza. Ngiyabonga mina ngibonga kakhulu. Emagama akho ke before sifike ekubongeni emagama akho ke ekukhutsata nangilomunye lonalo lelithalenta lekuhlabela mhlambe lekwenta ipoem mhlambe lekubhala leto ditori utithathela phasi ngendlela labuka ngayo live lethu le ngendlela leliwa promoter ngama artist. Ngingakusho nje ukuthi umuntu angathi buwele phasi angabuki italenta lakhe nephupho lakhe konke lokho mindset yakhe ukuthi ukuze kuphumelela kwakho sedansi lakho nenzondo yakho seyidresa kangakanani ungathi judge bantu basengakazi-judge because inkingi bantu bayakhuluma but wena kuza ngasetonke njathi usupporta ke leside lakho ukuthi wathi ukuthi uyawafeza ama-promises akho and uba patient wathi ukuthi ungagive up isikhathi singafiki kuse-end. Broadcast live, BFM, tuning in with DJ Keteka, BFM radio station, the commercial radio. We promote a Maswazi artist. BFM. It's BFM radio station. You're tuning in with DJ Keteka ngena ugeninza lombofla elayinini losiletheleke lithalenta lakhe lapha uthi uwenda lo branding phinza futhi ungumhlabeleli lapha ke usha hip hop. We are live on BFM lapha ka YouTube. Ngiyabonga kakhulu ke lithuba losiphelona ke. Please sithi ke mfowethu nawe la ungakhona uchubeke bhuti ubagcugcutele and uchubeke uphushe because le ngikudiscoverile nje you have info nakulabathi info. Yeah, you know your story, you know why you are here and sikufisela inhlanhla kokuthi ufeze liphupho lakho kufezeka kweliphupho lakho kufezeka kweliphupho lethu CBFM because nathi ngalelinye ilanga uyawusimenshina la uyosimenshina khona la usohamba wafika khona ukuthi uqalela wahamba la by so doing that we are gaining more viewers because we are all fighting the same dream. By the way, with the kid that she Wheezy. Yes, with the kid not please. Yes, with the kid. Hayi siyabonga kakhulu ke Wheezy. Sibonga ke lithuba losiphelona ke Wheezy sicela ukuthi niqhubeke abafowethu nifake amandla endase sifofaneni siyaniphakamisa ke eBhunyamanene la singakhona ke siyalithanza futhi ke sathi uqhubeka sosebenzele ke Maswati ngayo yonke indlela as long as sisawukhipha sisawufaka. Bonga mina futhi bonga kakhulu Maswati music lombo. Hayi siyabonga bavusele bonke labaseceleni kwakho batshele ukuthi you are live at BFM radio station DJ Keteka. Siyabonga bhuti. El piano. Nibheke bathini bathi thina siyabanda kepha sikhipha ama-hit njalo nge-Friday singene emaklabheni siphila kasa sidila ngabo hello melo sifuna abantwana abayellow sidila ngabo hello melo sifuna abantwana abayellow mavele nakufika thina abantwana ishaya kanjalo ke mlaleli ke lo mhlabelelo hip hop lebekasilethele ke tingoma takhe ke la usilethele ke mhlawumbe ke lithalenta lakhe lapha uthi ke uyakha ke ama friends ngiyawabona ke mlaleli la uvele sokuvela ukufakele kuhle kuyamangalisa kumnanzi ukuthi chu yabona ke kuhle mlaleli Maswati ke ngicabanga ukuthi nawe utawubona ezisisaqhubeka sikulethela ke emoyeni DJ Keteka bengikulethele lithalenta ke lelisha
sha uthi Wizkid ukhona ke Wizkid ke utasidlalela ke na ingoma lethi ke asijayiveni otherwise BFM radio station DJ Ketheka ngombongo wakadlamini ngiphuma kanjalo ke DJ Ketheka cela ukushiya ke naleyo ngoma ke yakhe ke lapha ke Wizkid ngeniza lo movu ke lona ke lejali lichoma ngesibongo salo ngithi ke DJ Ketheka ke nawe ngemlaleli ke unalo ke lithuba lekucala ngaloko lokuphethela sandeni sakho if ever ufuna ukuqhubekela phambili ke fake amandla sebenzise lokho lonako bese ke uba neconfidence lokwendako yanzanza mbonga DJ Ketheka ngolapha ke kazondo akuvula indlela zone 2 ngenhla kweground lasemavolovolweni iceleni kwesikolo ke bathi ngesikanye high school la ngithola khona ke just nje uwela la libloho la now before uthatha 10 ka right now ubheka lapha ngeshemba ngave naso isitolo la ngembili bathi kusevula indlela uyamthola DJ Ketheka lapho ke every day every time noma ke na ufuna ke sikusherele nawe kwakho lokusebenzako whatever kind talent Thelele nombolo tethu sikhezi sitibite emoyeni ngicabanga ukuthi seniyadati nini nenisilanzelako 76400 DJ Ketheka ngithi ke mlalelo ngacala ngaloko lonako ivana lezozo ngithi shelele ekseni njalo uma ngibuka ukhali piano uma ngibuka ekseni njalo uma ngibuka kokoti piano uma ngibuka iyasho lengoma iyasho lengoma iyasho asijayiveni iyasho asijabuleni iyasho asgruveni iyasho asgruveni piano BFM